Dio. Umothe na ukohano. Ne saba da. Reure. Na humure. Na henzeri. Zeoliku. Idongo. One hezeogi. Mena na humure. Mena delegation marari nayo. Maroka agusero mwe wao korago dedelu. Yes. Na toru na humuna eza na ni andu aria metagwo ni akiremba. No ni andu athuri aria makoro conservative. Yes. Matio emirego na matienda gohoro wa kwirwa ati no utuikanie no wiki atia. Ogerere egi. Moe guthie kaunange. Makinya gicuka. Yes. Mathie moe campus Nairobi yake ada. Moke na Haile Selassie na lerue. Moere Uhuru Park. Au. Yes. Kuma uruma yite njira wega. Marayo kana delegation. Marathia uceromo wao. Wirega kuya miarama no guku na yaka. Mukuni omwensa. Yes. No no iwaru we wakete gukwiza na upwardly move a modern person. Yes. Yendo na ko ino le ma twekira do falimpo. Ona onde mara hokire. Ndikiurauga. Yes. No makigia siri. They even have representation in the House of Law. Yes. Yes. Me no mo ore jiko. Tire jiko na. Bojuparo njejere. Mwezi mwa kala ya bari. Nyumba ici riro. Ni kwa jiko. They even have senior lecturers and associate professors. Yes. Tire ya tena ndo mari o maruta wira. Rune mara hokire. Yeah, even in the police force. Yes. Maragi uka. Reuna umuna hezeri. One the very conservative ones ni aro go proper. Yes. Marayo kamara anathiri. Kayato ingire kundu kuri. Ndo atimia he to ndo mehoda ku yango ugori. Ndi atimia mutumia na kendekio. Nekiondo kirio kire nakio. Maraki na to ne maiguaga kirope ni atemanirie ndukane neri. Yes. O maigua ne kirope. Those are conservative. Matie kiwo tu river. Mbiale mwe gwitania kindu na mwene. Tugu tonya gwa kirope. Kaonenda na ruta wira gukugwa kaunange. Na nenjwe ni anyureire. Kirope. They even have history. Kijasera section ya migunda. Yes. Mundo wo the wari wa mbare yao. Ya kaunange. Leu guku ne kirope wenyureirwo na kingura nduka. Leu tu kuingira kurukuruku. Kuingira nduka kou. Yes. Na ndiraigwa ne ici cia kireu. Ndio. Ana humure. Ekomenderie guoya muno guku ri. Mumenye ngai ne ile hago no hathi andu mukona turuta mbeca. Mwetekenie ne njara nga kurukuruku. Guku. Toko ingira gakari no kondicho kathimu-ine mondore ndihe wone ahinguka tugikatia tokiuma ne menye ngari itu na namba ndio iyo niyo etagwo teknolojia ukona andika haria KNG 014 yes akiingira ithe ndwona ni athoma igaona katathi gake kuruta hese ni kari kitwa namba ya gari gatikandike Idima ni adika mamenya gari tunaki ni computer ni wangi tejirie computer kameo yale we mutambo ine niwo nenge iwo andu no maturi hetone mo ngari yo eko arake igira riu guku ni muno mirire imatotingiura muno twina iremba guku tendo ingi ya notice afu toko ingira ndukere nene muno guku yes marathie marakwa supermarket nene muno ku nene marakia guku no turangiria excuse me wewe kijana siwa mchele na mambo ya kiria iko wapi? Well, household ziko pale mtapata tu hapo. Thank you. Sawa na muwekange hapa kwetu tunasoea kuwekewa hapa pale jamaa. Naweka karibu na maso. Jamaa yangu ito Nyahururu ule. Hana wewe kwa mbali.
Marakiuga sawa sawa. Arawa indo. Mathi maona raini ri. Akuriha. Ni na guturiba na kuone guyoka one thuraku. Na kuone kuri andu aingi. Yes. Raini ri. Ciothe ri. Aya na he. Batinge tuhera raini. Ndegerugo. Yes. No marona muico ri ari. Hatiri andu. Mona haigira mundu umwe. Acamuka naki. Na indo. Marathi maruga tutonya haha. Yes. Ngani harathi narua. Kumbe haria matonya ri ni mutaratara wa kiriu wa marehi na wetagwo self check out. Self check out ni haha wetaragira indo. Uingiraga murango ucio uingira ukehinga. Riu weterera indo ugaci scan. Riu ndure mundu wa scan. Hajuretio nginya maratathi ma gwikira ki? Gwikira indo shopping bag. Ogo gwikira kindu kwa karatathi. Ukamera toto. Yakwira ni cigana. Oko kuriha na kandi ukaruta kandi ugascanithia hau. Kuria would you like to pay blah 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 amount? Yes. Yakwiria pini. Wekira pini ri murango ria wakuma ukahinguka. Tiri mundu rakuria kuria we no kuma oku. Okuma na indo ciaku. Yes. Marathi marumeire muhindi uraingirire hau. Marona ka naracomoka. Hey gari. Hezi aroria. Yabu. No, nani yuko hapa? Ni nyinyi. Sio hivyo. Kuuza. Huyo muhindi alikuwa hapa mwambia arudi atunjatusia. Huyo ni customer. What do you mean? What do you mean? Ero hapo mko sasa mmeingia self check out, mujihesabie na mujilipie. Anje okay. Mbei ndio tutapewa ama sisi tunaona pia tutajusia. Najua tuelewane msichana. Mbei tutatoa wapi? Ate. Hebu kunja karimbia. Siwezi kuja hapo saa hii sababu self check out ni wewe unaingia peke yako. Haya basi tuitie mtu na sasa india zizi. Maraki weka hapo unaona hiyo pande iko na scan hapo. Maraki Nikaradi utabira yene wakondu. Nikaandika ni yogoti. Nikaandika yogoti. Irara. Aya. Aya. Inyivia kaukangi. Tarehe jahi. Braki board. Braki bean. Aya. Sile helwe ndani taraini. Brown sugar. Thank you. Yeni. Yes. Rice. Jamii. Pichori. Pichori wengi. Jamii. Thank you. Neto jizile horo. Tuwakele kia. Netume. Hello. Mamuna tupungia kwa nini? No, ni mlipe kwanza. Sasa mjalipa. Haje si tumeshaweka vile ulituambia. Sasa muandike mode of payment hapo. Complete. Muko na kadi ya nini? Credit card ama visa card za kufanya nini? Hatuendi nje. Hizo ndio mnalipa nazo hapo mkiwa self checkout. Hai. Muko hapa tunaweza toa pesa hapa tuko. Sasa kama ni mnalipa kwa njia ya simu, mtafinya ile namba mnalipa nayo na muanze na +254. Ya kuwekona wo 0111 shigana. Ne 0113. 0113. Kwa excuse me. Kwa hizo zero tunatoa ni wapi tunatolea zero? Ndio ikuja 254. +254. Wani. Haya. Leo ya do like to pay.
Aya ni ande hera. Ngiri nyana magana matatu. Haya murango wake ingoka heze. Haya. Tatiga. Kwa ingoka ta Sayuni. Mare kia kore hare ya hingora murango. Uguo niguo tukahingurwo muromo wa iguru. Ringithia rumwe ni uhotani. Woku kone tukie na Peterson yangi aturura agege. Tiyo gwa tuwa amenya ya rugongo. Woku angiage yo moko. Woku angiage yo moko uku. Undu cio ti munene. Njeteleire indi wengi aliangale wukuri. Makona hana maprofesa. No ndi moria matikambe kurehe nyahururu. Hapana. Ne hangi andu guku. Ndio heza kiyo uroganya hururu na ni ukinyeta nyaikuru. Dotarae makinya. Ai yange kontrole ndarame ali. Yondo jone wajaka. Karuga mayo hau ndengere switi. Jege ke machine no lenge. Achokere kaundu kau. Ni wana ni aje cia ngori thimo-ini. You must be very happy. No, very excited. See the self-checkout system on already. Yadwa igyo na megesuka gike mami. Ona tu ya gukuri. Ai, please. Well, those Corinthians have news to take back home. They feel like they were in Europe. Yes. Tuku ya no horo wango tukire karangu. Reure. Wadha weekend kuna kamani kalikibiswa kidogo. Kamani kagani? Kalikibiswa kidogo. Ni mtu mdogo kwa sisi kiumri. Uli alikuwa nakibiswa na Mike Sonko. Oh, ndironire. Yes. Handu arakinyira riu. Isaba muiretu ri. Arauga mwana witu ri. Bamutuire ki? Darama. And you know it is not a very nice thing. It's not. And you know that gentleman needed to ask himself. Okay, we don't have the two sides of the story. Yes. We only know what we have seen. No, and largely we think it should be a family issue. That's a family issue. But they brought it to the limelight. Kurage tuika leu tutige ko tu faga maundu mothe. Ucoke tuhurire ki? Tuhurire mwana. Yes. Gweci ni harakire ndugamano yo. Harari na ndugamano. Ndona ta handu arambire ahutio kidogo. Ahutio kidogo. Na mutumia no aroga manake ni aroga mundu kahutie muthuri wakwa. Tiga na inamu. Tiga ina muthuri wakwa. Muthe wakwa tiga na inake. No araruga manake in the hope that he, you know, things will be better. Things will be better. No awari nake ndarahe kohoro. Ona tigane hanini onake. Yes. Ona gucia tigane gukoro findio iniri. Ohoro cio ni ngiracia cire muno ma. Muno makiria. You see? To na ithuĩ tukiri na atimia ri. Utikitu gia bata ta gutia mutumia ucio ahikia. Na kuririkana ati ni ari andu wao. Yes. Indo mutana menyana no tana muregwa. Yes. Ari ona kwaona andu wao. Mwamenya na enda maego ki? Mothe ratetu. Oria gukira. Kwaguo kumutua ndiri na ndara mari. It's not a solution. Tondu ni kukiri systems. Cia gusolve ki? Mathina. Ukisikana mutu hivyo, it is supposed to be mutual. Welewana nae, weke nae, and it's both ways. Na ikishidikana, there are diplomatic ways. There are diplomatic ways. There is always an no on a Brexit. Yes. There is an exit formula. I want to Britain no the Brexit meheria ki? Ne meheria muungano ine wa no amaburi ma European. There are always procedures. And we Dr. J nauga kugikorwo thina ucio ni mware mu kuiguana na kuhota
kwaria na kwaraniria gatonye andu acio ni mambe ma separate temporarily yes no kaiwa and words of wisdom yes ina na kedu muru na yake gura na riu atumia ni matigire kuhurwo bara ndiri aso mundu matigire oro cio maundu ma bara ari asana nayo tena squeeze unapiga nani ona nyimbo imwe cia tene ugiciria he umuthi they can't apply ati nie ndikenanda maundu muthi matari applicable yes ati baba ndoigate gitumia we times have changed and people have changed. People are more enlightened. Yes. Na wagura na kundu urarorwo wega na uhorere. I'm not judging. I'm just saying, not many of us have had that advantage. Yes. I get to it. And yeah, one say, no, I don't do so to get the advantage, yeah, ukora kudurathi, okayokyo no gafagu. Yes. No kaiwa msuri. Kapo kago kale jiro for zero nako. Okay, our son. Okay, muri yori to ni mwanyitana no yori waire mari he ndu tutekwenda hacokethi mwana o he ndu turere ari ndu turerete guku hari ndu twika maundu guku yes na emithirira tuthia nayo niguo koguo legwa baukuria ha maguru mano twarage riku no akaumba unto gusejia kidogo tarekenda yake joroge yes sir Fodire jaria nera neirwo wira acerio yandi ukana yo negere gatufu urahikia waire ma yoko mune machafi yes and please be quick todo rocio ne rato acia na thukuru yes uga wetagwo ogatubu you have a valid driver's license yes good urethiaga neyo and othokoma ku de oguo for now di hade de nyitireire just a minute Washira yes sir Washira yes sir nimroni store manager wa inareria ito we are still in the process I have someone just come and adeka Gatufu what's your first name Geoffrey Gatufu oyo rahikia waire ma no he's not his family yeah don't feel like position with anyone else you know he will learn on the job you are the one acting yes he will learn on the job all right train him okay he'll be there yes that's what the crew he'll come by there 3 hours a day, but I think a month he'll be gotten the ropes. Yes. He's a very classy gentleman. No disadvantages here and there. As you're better. Wana habo ne matokaya. Lifestyle na wira. Waso korio ashedwo kama ikaroka ko. Asho mari Rugongo. Rugongo is where in particular? Nigishagi. Gishagi where? Like Doria, I want very specific answers. So do I'm sure at one point that's why this cultural festivals Mikaranyo behana tia. Sorry, makoko do itago wetimo thaya. What is the structure of your home? Like is it a bungalow mansionette? Well, like tuge ni magere tie mako yako thithatu. Kuko gekarikio na maturamu. Just a bit. Washira, did the furniture containers from China come? Abuto, muhedere wito tuwakagireta wate ya. The Muhindi guys call him Mehul. Niago karoshio Maria na Gatufu atwaro ko uganeko. Wetimo thaya. Wetima. They have half a house. They have a house. So you see what you do about the other half, He's our son now. That's what
thought he told me it's half. He said it's how many courses? That's pretty much half, yes. They will not be happy. No, they can't. They will deal with you. From giving you the other half. Family. Yeah. They want you to bring you near their level. Momo shock your mahore moire. Nimekwire. Ai, we kwani. Mokoroga mana. Reure feja ugete mukawa wake nduguthukia ritwa itura igima ni undu wa ndugamano yake na Njuguna. Ate feja na Njuguna. Yes. Niki mogorania. Feja ni ari mukawa rugongo iria cietagwo uteri. Yes. Tiri restaurant. Ni huteri. Na kwigurania ya restaurant uteri. Lounge, resort na cafe. Ni twarĩtio horo cio ndikucokera. Yake ni uteri. Nikuga ukihura mbica ya uteri ri. Ina counter iho ya bao. No ina icicio ya mbere. Ya display. Na mandathi ni maiganagĩrĩrwo. Hau ruere hena rũbaũ rwa kũrenga karara na gũtinangia chabaci. Yes. Na matumbĩ. Yes. Na mwene otinda handũ harĩkũ? Otinda counter-inĩ. Rĩu ũcio nĩ benje. Na nĩ ũkoragwo na remote ya Karavision. Yes. Harĩa counter-inĩ. Na ũkĩingĩra mũkawa wa benje rĩ ũkora andũ othe marorete nja. Ti nja nĩ kũrĩa aroretie TV na thĩinĩ ha mũrango. Rĩu bako marorete mũrango-inĩ. Marorete yo. Ona tanĩo mararora kumbe me Karavision-inĩ. Me harĩa makĩona wahu. Kameme TV. Yes. Rĩu kĩrĩa benje marorania na Njuguna rĩ. Njuguna nĩ arokĩte hau na aretia kĩndũ gĩtagwo chapati ng'ombe. Yes. Na chapati ng'ombe rĩ nĩ kuga cabaci na kĩ? Na nyama. Yes. Na rũgongo no wĩciace chapati ng'ombe ĩna kũrĩa rĩ. Well, you hear a taste of beef, eh? Yes. And you'll get to actually tanuka a ligament here or there. A very chewable piece. Yes. But again, that is your budget. Yes. And it is heavily boiled. If you want to go higher, they recommend you go to the butcher and measure. That is if you complain with your meager pay. You are told your budget of 170. Yes. Ora you are trade. Niko kwenya maigana. Because actually the thing they would heavily invest in creating a lot of the quantity in your plate is a large potato. And near white meat because it has boiled for long. But they have abundance of soup. Yeah, heavy. And the soup actually is a renewable. The sauce. You are allowed to ask for more until your stomach go kudu. Leo Njuguna cira wake nĩ rĩrĩ etia cabaci nenda cioke igĩrĩ acione nĩgetha atwarithie ihenya. Ti ambe areherwo we mwe. Yes. Na ng'ombe on the side. Arakiuga citinangio wega. Cirĩ o handũ harĩkũ? Handũ hau. Agĩthiĩ gwĩkĩra cumbĩ tondũ aca maigua thubu bado gacumbĩ. Gacumbĩ ti gatikinyĩte harĩ ndaga. Yes. Kĩbaba gĩkĩ gĩkĩrĩtwo cumbĩ rĩ which by the standards I have described is a recycled container.
Yes. That has been turwa. It came with another product and was put to alternative use. You will never find them having bought a customized salt shaker. It is very rare. No. It's they tora. Kifafa. They are kifafa. They put salt. And then it is up to you to regulate. You first test on a hand. Yes. So that you can know the rate of the flu. You can do the speedway. Rest your fandu. Yes. Leo joko nare. Atu agwekira cubiri. Ora umire wothe na kibaba kira kunuka uraigira ki? Irio-ine ciake. Atu akuga riu we. Ndari maundu maigi arenda. Arenda thituru ki? Replace my meal. Yes. Todo the equipment malfunction. It's not his fault. It's the fault of the hotel. Yes. He's accusing the hotelier of having malfunctional equipment. Oginienda na fagari itari bureki ndungi muria ya thimu tarone niki yes we no munaire ngari itari sawa yes ucio nake fenja akauga atiri we tondu noka guku we mugurukire ndungiamba kugeria gikuniko eta mundu mugi oh fenja riu ni ara challenge the sanity of Jogona. Alu fati Jogona na mundu mugi na nduri waira guku yes na kibaba giki ti hindi twakigura tondu guku ni tutiko sokuretio ni hindi atwatigire kwendia sokureti korona ni rufafa so you can see the amount of iodine in his food. So the sodium chloride made the food uneatable. Veg, on the other hand, goods once leaving the counter cannot be returned. Ito ciana neano igio metha-ini ri riu we uri okuhandu twanagia icio nduga manoteo na customer ongi customer ucio ri fenje ni alimunawa tondu customer uyu agegirio ni TV nyau ikitukana itumbi naguo mukawa ukiraga go take responsibility augire vigilance yake ndu mundu agura ri is upon the customer. It's a personal initiative. The management does not bear responsibility. Yes. Client nage akauga atiriri and the takeover happened in the presence of the facility. Akero haijarisi ukipewa kitu angalia yes shuka chakula chako na vejeri akiabaki ruga ginyanya akiuga ti yako ndukuri niende miona goku buroti ufejera wiri atiriri aikoni arenda stew igiyaro fati Jogona ari akoro tayari kugaramika maita maigana isi ciagia cumbi yes na isi ngeiguka akerwa atiriri ithwe Jogona ari tondu fenja is a card shop and he has nothing to prove to people ithwe tutirarega Jogona ni warehero irio we mwenyewe weruriria ki cumbi no anga muhe mundu gwikirire cumbi ucio mundu acio the memethe ithe matiakira cumbi ucio wow kurumanira cioneki riu ugwika atiriri Jogona ithuĩ nĩ tũgũteithia na njĩra ĩno nĩ tũgũkũhe kanyore ga kuohaici ũthiĩ ũtukanĩrie ng'ombe na maĩ ng'ombe nĩ ciendete cumbĩ ũcirinde maĩ-inĩ kana gwagĩthũka biũ ũkorwo nĩ ciro raraihia rĩ nĩ tũgũkũne mũcamũro ũrĩa na cabaci na irio citũrĩhe cio ciothe
Rĩu horo ũcio nĩrageria gũkinyanĩria itũra nĩgetha Benje acambe etĩkire kũrĩha Njũgũna nake Benje augĩte atĩrĩrĩ hunjia guothe ona ndũĩ to mburoti ici thiĩ nginya Caraihu ũmere atĩrĩrĩ nĩ waritũhirie guoko wĩinagia cumbĩ ũgeka atĩa ũkaororokera wothe the management refuses any liability. He is actually saying the equipment in question is not a requirement of sale. Awete na mbere mekira Shubitha tufakuri mundu akerumira makiuga ni undu wa hygiene mekire kibaba mundu aina inaguo ko ni atie otuigira macira na gutucambia watucambia ni undu wa moko kuma na nginya tungateri maria mukawa uyu na maina yo kibaba kiriku Neki uyu Ide tiro ano marahuthira kindu kingi ko ndu thomeire kana keo irio ingi mauna ne ngarama nuthu na Benje will not take any liability auga policy yake irio ciana hituka counter. Yes. It is your responsibility as the immediate consumer gũcirangira nginya ũcinine Kirogam. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija na tumesija neure. Dio ine ajezi hoya rugongoi niko twegetherera mujezi umwe wao wa immigrate agiuka na guku guo mwena wa Kimbo. Oh, it is rural urban migration. Yes. Maigua akorwo kundu gwetagwo riri bypass yana kuu Kimbo riuriro. Yes. Ni mana yukite kumwetha ngoguo to ni maigua ni onire mawega. Yes. Ni okire na guku akiagerirwo ni maundu. Yes. Ni mana yukagire uguo kurangeria mokite o kiundu kiiguru kia nyumba hari uguo hetagwo riri. Nona kiganjo kia mwono uyu uthiete na ndikio ndukinya kiganjo raini icio arakiuga tondu Masai koragwo area iciri atumiuriririe tondu guku ndaigua tukauma rucio no tuthie tubanga tumenye kuria kiri atia yathameire na tondu twina muomboki wa karisi ri wega piu twina pro box na tutie na ngari iraura mwe tutie na nduthi utinge hanga ico oguo o mothe twi hema-ini Bo tirabatara iburi no gicicio gwika atia kwabatia uthambo kimuhurire kembo gucia kembo morio reire ku arakimira na mutika make ni mugoka rucio handu akoragwo we andikirwo ira wakura ki Kimbodi kari caci kawatongire atia ni thiko ici nginya urahurira andu muthiki no twamenya undu ucio ni njata yaku njata yaku ni twamenya no iri sangarara ndirakwira kuria gutie kundu njata gia kuhirire au tiga kugiwa ni athuri acia kanitha matatubangaga marakiara huka tene marathio nginya kuriuriro matangi marathirirwo uria marereirwo Kuna masani Mamuna na ya jazino Arari gija na kwe muhuri wa keyboard na kwe muhuri wa keyboard wa service yes eka ndie kwa jisi leo to rigitha gya kigoco wega atwana nginya na mahunjio ekira nginya mood ni keyboard ni ekira nginya mutungatiri mood yes you to sing do
Kunuya. Mwenye sabwa. Yes. Jesi yake ona ndiraga kanitha. Maroka. O ti athia kanitha. Sa. Ona ni maramaka muno maca. Mujasino. Oria kanitha. Kanitha chasi. Oguo Jesi yake na ndra macemanagia na kanitha me magongona. Yes. Maai kinya marero ni mekuyo handu mageithania to ni agenia u. Amasa. Acha wachome. Waliban. Claro, mama. Tao karuku. Kina lagia karushi. Eto legu kaero iro gure hala karuku. Jidira karuku. Tato abato amogairia. Yato Jesi ya usago. Usago kwa kina Masa. Masa adakele leu mo baze go ramu rira rwebo mwasa jamuka. Leu to Jesi ya ko utrokete andu. Troga no mwaka to athio mweke Witu. Mwe witu na neto akena. Kuma haria nä mekwĩuga rĩtwa mũtekuthĩra marĩtwa mau mangĩ tondũ ningĩ tũkeni hoero kuma hau rĩtwa rĩake ti rĩa mtaa njĩtagwo Andrew Kioma Selector wa Kebece nĩ ũguo ciongĩ na nĩ ũguo mwanya na nĩ njĩtagwo Joyfrey Wainaina. Mana nagia shakes kuruka. Nali mana yanete oguo. Nyarigu karuku. Ndo abadu akena muno tondu Mujesi uyu nakatuga. Inywe ne muri ya saja biu tondu. Mundu twambia tugeciria ni pendia cenjirie. Tuamo agwe pendi witu ri tugecia ine sekneke ni pendi acenjirie tondu reke tuge uyu ni akinyete nginya akanyungu katuge ari ahuthagira we ona ngirekio guku inyuothe no toro koguo nĩ tũrauga Masa nĩ akinyũkithĩtie tondu nginya Mayeng ma rũgongo nĩ mamũĩ nginya na marĩtwa nĩ wa cheki mamũĩ mothe ĩtũiki rĩu mũndũ ũyũ gũkorwo aikarĩte ũguo ũkĩũra mathabu ma bangi ĩrĩa anagucia warai nĩ wona nĩ kĩama na nĩ mandũ nĩ magarũrũkaga andũ aku ihoero rĩhĩka matirĩ wũira ũcio mwena ũcio wa Masa matiũĩ rĩu mũndũ ũyũ reke tuge ona ithuĩ nĩ gũcanga tondũ niĩ kuma rĩrĩa twathire rũĩ niĩ ndiĩ ndona kanua gake gatarĩ njamba no ũmũthĩ nĩ wa cheki niĩ nĩ ndamaka kwanja rĩrĩa ndaigua nĩ ngwambĩte kũhingũra maitho rĩrĩa mauga hoithie ndaigua nĩ arĩkio wega na ngona niĩ ũhoro ũyũ ndĩranjia kũwĩrirĩria tondũ kwanja gũkũ warĩ nĩwona nginya nĩ agĩire makai Ngai na igua arĩ na macaidi mira gũkũ ũguo mahĩndĩ merungu rwa maitho gũkũ wakati kũru Masa rĩu nĩ ũgũbanga na bazua ya gũkũ mamenya ũrĩa mekũmagucia mamenya ũrĩa tũkũhucio na kũngĩkorwo nĩ kũihũru rĩ utwarĩrĩrie JCM ndĩraigua nĩ kwa wote tũgũthwo no akorwo no hau ikũmbĩ-inĩ tũrangĩrage nĩ wa cheki tondũ angĩkorwo mũraikara gĩthemba gĩkĩ mankaba mwena ũyũ niĩ nĩ ndamaka maũndũ maya nĩ serious Ngai ũyũ nĩ Jasino arekĩra nginya igoti rĩa half court
Ona kira nginya karia ga thiini ngai. Anona nginya andu ara gukwa ngatikuru we. Riu ne to ya no gutwira kana ahuthagira. Ni mociona ti mundu. Timo kanitha. Sa. Ojo no gochomo. Ane gwada best yake ogaka nake auga siwo igire. Juge ona nina ndaigua odo cio ndawe rireria. Handu oguo mwero ndikwenda gucokera. Amasa ndari ati kindu kiega no anyita. Ndari ati kindu ngienda. Asa. Ndari mundu ati no aciki. Tota riu ona kiria kwita ri. He nduthi twaira nake no aciki. Dato kemedia isioro. Dai kono ke kwasenjia kindu ta kiure. Nuona riu hau no sawa. To nani ni abati amenya mbeca ya twendirie ndimenya aciathire ne ta hiki marire cio. Ciothe nuona. Riu nie jazino reke njuge. Oro ti muru. Otakire kindu kiega we. Matigo tomabia rugamio. Maikarete thi kanjo ya kanitha bakimenya ni kanjo ni muthemba u akierwa atiri mwana wani nduhitite tuthiete uru kindu nakio ni thire wa mehia kuringana na airacio maratumitwo ni iguru kundu guku nacio matinokoro uguo ndoro wa marehe guku gukindira kionoko kia mundu riku giaku tondu mu teririte ri uri ona mongoro-ini ni ugwethero surface special witurure atahikio mehia mau magwetwo na mangi mehitho-ini undu wothe wenda kurehokia ngai ngai agekatia agafuta mau ajira mati anake zuruka matuo thu moka ukukindira ki gukindira gwitikio waku mbere ni twamba twata ukuo uria batari utanoka ni twamba twamenya atiriri wari muhio na twakuona na maku mari mairo nginya ukira ki akarako no tureru atia ukai kuri nie na inywe aya muri tuheirwo ni mirigo ni amu ne gwika atia ndukana conoke kwiyumbura aiko maundu mau niwatigira na ndiagĩcia yo amĩtugu ĩyo ri ũndũ ũcio ndũkanaconokere kĩ Yehova ũkwanjĩrĩrie mu mabangi ma ũici na ma waganu to ndaigua naguo warĩ onaguo Abre kenda no amafati jesi yake na githomiro hau njoke na mwagara majamba ayo ureke mehia ela kenda